Hello friends, salam so hain hai nai tong nor jot tol kono tin nor bage belai khon nangmane hai central government job notification to phabi friends nor go university saimane nangmane education qualification salary details bufun simi apply khine busuk last ten nor jot no details saimane nai tong nam bage bidino pulen simi paisa jora friends sanga sler khai bidini sanga sine pulen sang saimane notification pon theisin hoka omoko nor nugu tong mo Indian Post Payment Bank theisin mo official notification khor phekya tai o jago job na harjangai nong no contract basis or nor nugu tong contract basis tai o jago vacancy paisa phekya 43 ta tai abon thik tolo nor nugu tong advertisement number of boss ago detail babe jotono sir kanga friend sengyang tem lajin tongko o jago sengtabu nugu tong important dates o jago sengtabu nani legana important dates o jago apply klanyan bagin rong date jaka omke 13 tarik 6 2023 theksin sengjaka 10 am nismi tai o jago last date jaka friend oro 3 tarik 7 2023 পর্যন্ত তাই o jago time kangke 11:49 pm jalan rong o jago time ri jaka friend oro obon bisingon norok obosei apply klanyan rong manai jara apply klanyan musongai rong kabon pore songo jago ঠিক nugu tong pura hai moke eligibility criteria sir jaga friend tai o jaga norong nugu tong mo ঠিক talo sir ka moke age tai post qualification ni experience o jaga nangnai tai o jaga sir jaga norong ni o date ni sekang nong ni kebo post qualification tai age rok ngi tong kai obosei norok o jaga apply khlai mannai tai abon pore songo jaga nugu tong mo post ni bumung oro executive level ni o jaga post ongkri phikya tai o jaga pulan post nugu tong mo ke executive associate consultant IT ni bagai o jaga post paisa phikya hai o jaga second nong nugu tong executive consultant IT ni paisa phikya ro bhaina tai abon pore number o jaga 3 o last ton nugu tong mo ke senior consultant IT ni bagai o jaga paisa phikya tai abon pore o jaga kasarong ka jot ni bagai o jaga es busu nangnai obo joton o jaga details share saka tai o jaga last year nugu tong mo ke experience ro o jaga sanjaka tabai pulan pusong kore ek bosor experience sanjaka tai o jaga second post ni bagai ko jaga nro side bosor ni bagai ne experience nangnai abai kino o jaga last ni pusong ko jaga 6 bosor ni experience sanjaka ang friend nro obviously o experience dong hangkai apply khlai manai tai abon pore songo jaga nugu tong piro hai o mo hangkai o jaga category wise vacancy bagar jaka tai o jaga vacancy je paisa bo mane reserve mo hangkai tentative re jaka te bari fan man nong vacancy tai o jaga department ka information technology department tai o jaga post rok to song pulian ai phekya tai o jaga category wise vacancy paisa bo mane among ka tabung nai nale na pulian ni o jaga nugu tong UR ni bagai o jaga 13 ta tai EWS ni bagai 3 ta tai o jaga OBC ni bagai 8 ta paisa phekya abai kino oro STC 7 ta ST ni 2 ta paisa phekya ka friend abon pore or second post ni bagai bhaina o jaga senior sirong bagai ne o jaga kaise pono paisa phali ang sanga rong nalia sing sini je post paisa bo mane abon simon sing nai na lekha gosong tab na thir nugu tong mo ke eligibility criteria sir jaka tai o jaga position sir jaka executive associate consultant IT ni o jaga paisa phekya vacancy total 30 ta abon bisingo jaga 26 jon new delhi tlangnai tai o jaga 4 jon chennai o tlangjang nai borok ka bai ka o jaga sing saiman ka abon pro jaga qualification sing je men o nai len mo ka ro BE BTech in computer science nong ni angna nai tai information technology abai ka sir ka tai abo kring ka master of computer application MCA ni 3 bosor jorin rong ke bus khaijak tong kai ro jaga apply khai mannai tai abon loge or experience bo nangnai obuk sing tabu nai len detail ba bina oro sir jaka post qualification experience ni bagai o jaga kom no jaga 1 bosor ni o jaga experience nangnai working experience IT sector o jaga bo sector ni experience sanjaka oro norok bebong o jaga detail kaisa kaisa point sidi angau salia tai obon pore yang thik tolao nugu tong puro among ka o jaga sei reka norok no detail ba o jaga desktop support experience will not be considered ni sir katai o jaga internship experience rong bo jaga nong no consider khlaijak lak abok tong phanong ka friend abon pore han o jaga han hatek second post no tong mo executive consultant IT ni o jaga paisa phekya tai o jaga 10 ta total vacancy abon bising o jaga 8 jon new delhi tlangnai tai 2 jon chennai tlangnai oro bhaina tai o jaga nong ni qualification sanjaka mo BE BTech in computer science tai information technology tai abok kring ha kain rong ne o jaga han difika master of computer application MCA 3 bosor ni course khajak tong kana obviously office ni bagai eligible tai o jaga nong ni experience bo sanjaka mo ka 4 bosor ni experience sanjaka abo norok nugu tong mo ka o jaga sei jaka hand on working experience of rok bo norok o jaga nugu tong ka friend abon pore sangyang gaun pore sango jaga skill test and expertise ni o jaga sei jaka oro norok joton kaisa kaisa joton detail nai nai sidi brok o jaga tam tam san ka nong no abo joton o jaga detail sei jang gete kaisa post last ni o norok o jaga kaham ka norok o jaga qualification rok
tei o jaga experience rok tam sana o jotono norok kaisa norok oro poroi naina siri hingke friend aboni pore o jaga o norok no sai rijak detail babe o jaga mo contract basis norok no job na harjaknai 3 bosorni bagoi aboni pore norok no time period bari fan mano o jaga o sirijak 2 year nongni o jaga o time period bari fan mano bai ke sirijak hingke friend obo norok confusion kokorai ge friend aboni pore hain o jaga 5 number sirpika bokha general instruction obo norok kahimke o jaga o poroi naina siri friend aborok bangasak detail o sangtalia friend selection process sirijak mangka norok no o jaga sai reka clear babe mokhe basis o interview ni bisingtwi norok no o jaga o select khlaijaknai tei o jaga o tai nangmani o jaga o bebang details swijak norok jotono kaisa norok detail babe poroi naina siri ang abo salia tei aboni pore hain number 7 no friend norok ni o jaga salary details sirijak puliani post ni bagui salary mannai o jaga o per annum bosoro o jaga 10 lakh klai norok salary mannai abo haike o jaga second post ni bagui haino 15 lakh klai norok bosoro o jaga o salary mannai abo haike o jaga o borok jotono detail babe sirika oro monthly babe salia friend oro bosorni direct borok oro norok ni salary asasang mannai hinui sirika friend hingke aboni pore songo o jaga o text nugui tongphuru mo hingke oro number eto posting bagui sirika posting ke delhi tei chennai nongni posting nai tei aboni pore o jaga o hain nugui tongphuru mo ke application fee amo hingke sango o jaga o busuk nangnai o sangnai lalina STA CPWD oborok o jaga o 150 taka nangnai application fee tei o jaga o oino category rok wngkha 750 taka klai o jaga o rang nangnai application fee aboni pore songyang je nangmani oborok morang naikhe tei tamrok o jaga o swijak tongo oborok sungtabo o jaga o no nainalina jori tongkha hingke swng nugnai aboni pore sungtabo oro nugui tongo friend mokhe reservation and relaxation 2 rijak o jaga o jara STA singtongno 5 year khlainai AC relaxation rok bo mangkha oro joto category ni bagui o jaga o AC relaxation 2 rijak hingke belai kaham kok friend aboni pore oro general information oro no TA no DA oro rika borok norok nugui tongo aboni pore songyang application guideline abo bahai ke norok application khlainai borok o jaga o bebangno details sirijak aboni pore sungtabo number 16 nugui tongo oro hingke clear babe sirijak friend je kono nog no sahorna nongni borokni website ni bisingtwi norok no sanai tei norok ni email rok bo open tondi jate 1 bosor ni jorotoi norok no sanjaka je abo active tongna bagui email ID bai phone number jate norok no jefru nangafru manani bagui borok o jaga clear babe sairika abo belek nangnai hinui je kono ke nongni email ID tei norok ni phone number ni bisingtwi borok sahornai je kono hingkhe tei norok kono kisu saimano mojongkha bo borok ni email tei website ni bisingtwi norok saimannai hingke asung sini tini video norok naitongnai rok no paithakgo belai kheno hambai।